Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. Ua whamanino le paramia Ausetalia Anthony Albanese, nisi o whanenefu e whaatatau le mataupu le referendum, whaatatau I se leo o tangata Indigenous Voice to Parliament. Ule so o ta ua le SPS e tatau wai o na whaeroa le paramia le whaamoemoe lea I le Queensland Woodford Folk Festival o le teimi whapenei le tausanga fōu, le a whaatau nuu wai lea fuafuanga. Na ia whaamamafa fo I lana saunoanga o se leo o le aamana ia ai fo I tangata Apoliki ma Torres Strait I le whaawai ma ia whaamautu o lo o wha sootai ma whairoa I ma le maloi ma ta upo e haafiai I la tou e mai se lava ia o onga so I fua maraloina ma mata upu tau whale ma whaamasinonga. Le a whaonga ai fo I le pare mia pe ona whaeroa le festival le avanoe una ia ai tangata Ausetalia ia o latou lango lango I le referendum. E to rua teine tala vau o maari riu se whaalawe ua awhiai a o iei lungo se waa na toso I le wha tu leo Tamworth. Whai mai le 7 News o teine te se fulu toru ma le fulu whātau sanga le mātutua sa I se no fuanga mo ta erenga I Russia's Creek. Ai whai mai li poti na wheto ai le waa na iei ma se la au po le tā leo le lima I le whiawhia na nafi. Na tau mo whai la tau sa iei lea no fuanga I whaatino ngā nuenga la vea I li teineti pe ta I le imanuia. Maro whanga soro ne iei so e ngā leo leo Maro so soani fu iei le Marine Area Command. O le asau ni ai leo leo le ripoti e tu inatu le coroner. Taru mai le kirisi masi e to rima tangata I Victoria ma Ausetalia I saute wa maare le moe au fiai ma se tene tite rima tausanga mai Lake Nyangambi I le asona nafi. Wa whana e se tangata se ri tala vau taltonwina pe ama le luasu lima tausanga le matua I lona whale I Hunter Region ma maliwa I lava. Ta ua mai ripote leo leo ele I mawhai ona whaasawina mai o ia ele au whainga renga le ta'wale le wharamai taimi lea po le lata le se fulutasi I le pōna pō. Ele o mautu mai se whamtaranga po ai tonu lea tangata alo ngā lulue nei leo leo le sue sue ino le whaaraminawe. Wa talo sanga ina fo inisi si la fiani whamtaranga ia fiso tai ane leo leo po le vaenga ale Crime Stoppers. E ono mai moa fua e ono ma se tutongi tangata I sini I mea whaapapao le tausanga fōu I le haba pe a whai ai manole leipa I le isi whainga palota ale stete New South Wales. O le lipoti wa ta ue le so wa fola nei le taitai o le tua ngai o Chris Mins o le a ave ese umatatongi mo por kalame I no fuanga whaitele o nisi o fuanga e tele I tupe whaalua nei a inga I a Sofia Fia. E si diara ma le whāsururi maafeta ngata e maasani o na tutongi tupe e mai moai I mea whapapai le wafu I sini tausanga te tasi ma e whai fo I si taunga tau tickets. Wa manatu ai loa lao le tausanga le nei wa tau o na amata tuai o na whaia umai fia no ma se tutongi ia al a fuafua le tūlanga pe a manu malo mai le leipa I whainga palota o lumana iai. Wa walau nei le Premier o New South Wales Dominic Perrottet I tangata umo le stete ina ia whae tete pe a whai malanga I matawhanga ia wa whaia lea wha manatu ina wasidia ma leono se lau ngā ruenga la veai ma wheso soani na whaia lau whai ngā ruenga la veai po rescuers I lungo matawhanga I tutonu le tolu aso taluai. Whai mai le Premier o le tāua I o le mulmultai o tangata I whaatununga mo le saunga le mu I no fuanga ianga I atu iai. A oanga I mai whafo la tau whale ia a o whaonga fo I le mālosi o le susuru mai o le rā. Whai mai Perrottet a whaiolo e lungo se waa e le leo na whaiso ofu whaola. Ma ia whai mea e mana o mia na whaia a wale saunga le mu I le vai tau ma whana. A whai fo I a au le sami ia mana tua pea e wha malu I te tonu o le vāo fua. E pe o na wha alaurua mai I la tau o lo whea ngai ma au nanga tau le saunga le mu I no fuanga o matawhanga mata elenga ia e maise ai o le a tumu pea anga I atu le a matanga o le tausanga fōu ai le lei lava o na malu puipuia ma saunga le mu lo ainga ia a o tau whaai wiu le lua a whelua sifuru ma le lua. Tala ia le Radio Samoa mai Ausetalia mo fu I se si wha poponga tai au soifu.